ia so i fu manu e la sionga fo la sunga fo i le ya to sa ia fa fi lo tu pa ia la silasi al malu le tatu tu no o fa fo mai ia fa fi lo ia tu le lo fo le tua tu lo ngo to pa ia mo to sa e tali tonu le manatu e le mwhai on wha te leina pe whai titia e wha whilo i atu. Wha whitai mo lo ua wanoa e wha so atu ai foi. Ini ati na e min tau mwhainga o si o tato atu nuu. E wale o lualu iluma o le tato atu nuu. Halo mwhanau mo le lumanai. Wha whitai sa vea mo le wanoa. Lau whionga tagaloa. O le lata i le sfuru lima i le lua sfuru tau sanga ua tona i atu. Sa ta whilo i mbuli ai le nā. Ina ua e au maia fo i le tele o isi fuala au ai maise le tuto ina o le la au o le pele i tono o le tātu o tenu. E sa unoa i lea taimi te le na tā vala ai. Da o le tā whasopo a i lava o fo i lele o tā au wala. Ai o lea fo ua tātu i whilo i le nei aso o le nganga whiwhia le nā whaftai le tua ta oto upo ia mau sāmu. Ma whai ngā le avea, e le ngā whatauli maina. Ai, to e tala i tua le tā whenua inga le nāwai tau, a o tau ma whai maile la au leo le pele. Whaftai sa vea, o na wai e sau no tonu lava i le aunga o tū fo i o le whaala pōptonga le u whaatula ina i le tatu atunu o le Samoa Export Authority. Ia, o le nei tau ma whainga o ni fuafuanga o le va o na fuafua mai, pe o na e sau noa. Sifuru lima lua sifuru tau sanga o taluai. O tau mawhai pe o mai whaali ngā o loa ngā o sia i Samoa i nei, i New Zealand, mātunu i Fafo. Ia, ele ngā tia, o le lua awhi sifuru ma le wha, na to e mau ai le tātou talo. Ia, to e sau e tātou whaali ngā o loa sa whai i manu, i mangele. Ia, o le tau mawhai ngā lawa ina ia whaatele ina o loa, fo i nei tō inga ma o loa ngā o sia mai i fuo whai leanga le tatu atunu. Ia, pe lana e tā ua le lau pele, ia o se tasi o la au o lo tele lona mana o mia. Tele lona mana o mia. Ia, ele ngata el nā au le tele fo i o isi fuo whai leanga mana o mia pe ona e sila fia. E o fo le talo, ele o mawhai lava o na tatu wha mali eina le maketi. Wha pia le koko, wha pia ia isi ala au tuto o le ava. Peila o le fuafuanga nala o fionga sa vea. O le tūla i mai o le whaala pōptonga fau nei wa whātu ina re. Whai ngā mālolo iei nei. O le Samoa Export Authority. Ina ia tau mawhaila e tilo i le lui tau lea. O le lava pea o fuo whae le leanga fwoi nei ma fuo la au tuto o lo tuto ina. Wa le fisiri au tūla i mai nei tau sanga uma. Wa mauti noa le o iai se fisiri ngi o maketi, tele maketi. Pe o ne silu fiesa vea ta tau la mua sa mua, o ta tau mua fiel pepe. Tu le apa. Ia, lea la wa tau muli e neri tele o tunu. Ia, wa leo to ya mai e sta to pepe. Fa pena o ta tau fo inu mua tu apa ina le fala, ma tu lang fa pena. O ta tau fo le tunu mua le Pasifika, fa le chili sauce. Ia, fa penga su kalati. Ia, ole tu langa la na le tele o mena. Ole tato export numero tasi a fo ole talo. Ele ngate na tato pia vai lima male taula le mul mai. O tu langa la ye fu fa le langa se vea. Ole fesidi la volo tu mai. Pana fu we sila MC sila tato tu no. Ole fesidi ale tu mau. E a to sila a fai o tele mai talo tele mai me. E fai mo watu. Ole tu langa la na se vea wa ye le fa atu langa ina wa mari lie tal no fa nga malo ma le private sector ma tone le fa pisinisi ma nga osi oloa e wina tu fafo wa te tau ona avel fa mo ma establish se fa la potu potonga e na te au pongina ma tau ma fai ma ti nae ia fuo fa ele leanga ia fa nga hai le ngato ele le tunu ai mo le lumana ia tau mawhaia moa wanoa o tatou whanau alom whanau o lo tuputupu ai ia no nofo i lo tatou tunu mati nae pe o tūlanga lea
o le o fia la le tava noa sa vea whaasoa tuai. Wai pe o ne sa unoa ina ia la au ia mana umia inei. O le whawhitau lia mātone o mai o loa e whaali atu I whafo. Wa o le fesilia ele ngata e mesela atu ia New Zealand ma Australia o atu nguti tele e Amerika Asia. O le fesilia pe fia me mawhai o le tatou sa palaia. O le koko, o le ava, o le popo, o le kofe, o mea o mane le leina ola e tatou ele. Le whaalewe lave, e le tai lava. O le ala ua e elfinga lo tatou whainga malo lang whainga paanga ma la unga osi o loa, ma la whai whātoanga ma le malo le tunu. E wha tuina, e wha la putuanga nei. O loa e au ina tu fafo, pūlenga, e tau pūlenga, o loa e au ina tu fafo. O le manatu au tu ina ia, e se ava noa e mawhai o na tu whātasi ai, ia inga al malo, ma le private sector, e whai whapaanga, e sila I tu langa e mese ala ia I tu paune e tolu, e mana o mia tele ina ia whaatele ina ai o loa le I fu o whaile leanga. O le lui tau mua lava sa vea ia tātou. E mo ia tele o tātou ele. Ia al whaalewe lave. Ele se leni ia tina ei. O le access to finance. O le mea mua na o le lui tau pito I sili al nan tele. Na lai ana whawhitau li ma tele. Ele a nga I luma o whaatele ina o fu o whaile leanga mla o tō. O le longa lua sa vea. O le iai o ele. A ele o mawhai o na eksesi na e tangata. O lo lava lo lato tamai, ia mo lo lato tamau a inga. E whao ngā inai ele nei. Ina ia whaato, to inai on a commercial basis. Ia fu o whaile leanga, ai mese la au tele nei. E le kofe, o le koko, o le popo. Ia ele ngā tau matewhi o le talo. O ia watu langana. Na e sile e taimi e whai lava le talo, e whai le to ia mau watu o le lava fo. Ia ele ngata nai fo isi la au o le ulu, pe o tu langa wha pena. O le paulo na tolu o le wha moe ni o le tato Samoa Export Authority, o le pūlenga o loa. O le sueina ia o marketi, ia mo marketi whafo. O fuafuanga lam suenga le tato whainga paana le Samoa Export Authority. Ele o iaise fisiri ngi o marketi, tele marketi, mese ala le koko ma le kofe, ma le popo, o a mene e tau food commodities. E whaatau wina I marketi, foi nei whaatau inga lalangi on a day-to-day basis. Ele whaila on a volume basis. O le tūlanga la na, ele o iaise fisiri ngi o le marketi. O le tūlanga la e lua pito o lui tau. Ia tama whai fo nei e whala tonga e sila I au wala ma metutia. E ngā lue whaatasi ele maa lo ma le private sector ma tunu I whafo. Ina ia whalele ina ia fuafuanga fo nei e whaia ni plans fo nei e mawhai e o na whaakong kalaktere supply inga o loa nei. Wa e maua lo supply arrangement nei le anga I luma. Ia wa whaafai ngofia fo I la o na whai fituna ina fo nei e lisi ele. E tu tō ele koko, tō ele popo wa nau pe sila fia sa vea. Wa ila o ele o la tunu ua umana makaina e amata mai teimi o siamani. Sa ola lele iai, ele le popo, ele le koko, ele le kofe, tu lang whapena. Olo iela, ia, palasi melo la lesi paulo tula le o le access to finance. O el tantonuna a ngalu lue whaatasi ele whaala tonga, tu mai maltau au le malo, ma la au whai whaatoanga ma. Wa whaafengo fie lo na whai arrangements fo inei ma whare tupe, whaatupe ina lao ati na nei, I lalo au wala fua te tau. Ina ia mawhai o na ngalu lue whaatasi. Ia maua wha nei, ia increase the production, ia avatu le tau au le malo le Ministry of Agriculture, ia mas le SROS,
e fai so enga fo nei ina ia le fa le ia tili ai ia pela na ta wo fo la pele la sili mo mona ia ole tulanga le o se fisili ni el market yo la pele ole mtua tele ia al fa fi tauli no meltasiana ole le lava not enough supply ia ole winga lana ole fa tu winga le Samoa Export Authority ina ia ma fai ona ia se fa la poptonga le la to matafa yo ile ia ngalu lue fa tasi e fe soani i le mamalu le atunuu ma pisinisi o loo iai le latou tomai i le totoiga ma le teleina nei foʻi ona commercial basis o fua ni o faaeleleaga ia o se pena se aoga na savea pei o le faamanino atu ai le alaga le faamoemoe malo faafetaitele lau fioga tagaloa ua o lisi mea lau o maitau atu nei o le capacity to be sustainable. Ina ia mawhai ona whaauaupea, ma whaauaupea ia le nei vaenga. Nai lo le alwatu la tu fwoi toa. Awa i lo tanunga pe o mawhai ona abatu i so lungona. This will become a huge operation. Awa ele ngata il tuto harvest o le sapalai ia lava le sapalai le lawa sau no sawa e telemarket. Ai le le tātou supply. Demand is there, but there is no supply o totoe mo i tātou. Lea lai tāua i tele lau saunonga. Commercializing and accessibility to these land. Ina ia whaia i se wider, mo se ngāru wenga tele lea mea, awa ao nei fo i na harvest maa mai i tonu. Ia e tele fo i tangata o le mana o mia, e su e whai packaging ma mea umafa pena. O lea la se fina ngalo le malo o iei nei, i le taimi le nei, i le o mai i whawhausa ili maketi, ma so ni atu ina ia vave o le maua tupe o lau whai o loa, ma lau whai whaatoanga ma toi fo. Toi fo i o lātou wāti nai. Ai o ngā i mai le malo sa ili maketi whawh. Whawtaisa vea, ole manatu au tūna, ole wai ai le commitment fo i nei le malo, o le afsosoani mai a tato emphasis fo i atu nu ese i fafo. E sosoani fo i nei e so tau au ma le whala poptonge o le Export Authority. Ia ma le au whai whaatoanga ma le private sector. O le wha mua le teimi nei, right now, o le wha mua le la avel teimi nei. Ua mata o la ua whaatu le whala poptonga. Ua elonga headquarters e msalo e launch nei se teimi lata nei po o le whai uno le masina nei. Ale a longo mai puwili mai le atunu. Ia ua iei fo i le pulisili. Ia olo ua mata na recruit leo whainga luenga. O tūlanga fo i la tau lumala ua avi el wha moe la ua prepare corporate plan ina ia mawhai e o na sira tutoa al wha ngai o ingol ngā luenga. Ia e a fo i al wha moe la na lo iei la tau mawhai. E a mata o na sa ili tō wha i le mamalu le atunu e ta leni ma la lato commitment i nei i whaatoanga nei ese wa e le taumatea. O le whala putonga o le atau mawhai fo i nei ngā lulue ma mamalu le atunu po whala putonga po business. O lo i ele lato interest e a mata o na toto ina fua ne o whaile leanga on a commercial basis. O le tūlanga fo i la sa vea la ua umada watu o le whautuanga le malo o le whala poptonga. O le tato fuanga fo i le la whai, o le a le to e li imiti se 5,000. E pupu tele 5,000 wa o tato mea uma sa whai, sa fua fo i nei taimi o whai ngā malo, e le aila. O le fuanga al Samoa Export Authority, po le pulenga o lo au inatu i fafo. O le amata o na whai fuanga fo i nei alu mau. O le amata 5,000 se fulu, 2,5 se lau, 2 se lau tau sanga. I fesota inga fo i lama so ala pulenga ma le mamalu le tunu. Na whai loa atu bai. O se teimi mua nei wa tau loa na mawhau le mamalu lau tele le tunu, lau whaatoanga. E a mata o na avele wha mua. E le se mea fo i nei na whai a lua tōru tau sanga uma. Ai, o le wha moe ina ia a manuia.
ia mafai ona fa'auau e generations o se aiga Ia. e se aiga se tasi ona fa'apea o le koko po o le kofe po le a ia sau isi future generations o lala amata alaua uma na fa'atula'i i le mea tō ai ia o le lumana'i foi na o latou a tele la ia ni aiga mai ni tatou fa'alapopotoga ua matana participate i le galuega ia ua faigofia lo le galuega le malo i le coordinatinga ge o marketi fafo a le taimi nei ia o indications na ua uma na fa'ali mai tele le timano o loa nei o lo iele o loa nei a le mea muamua lana la ave fa'amuamua a le malo le taimi nei ma isi malo le lumana'i o le amataloa le fa'atino la galuega gei ele ngata fo i le fa ngaina o ele o le malo lo wa umana ia ala sile to fo i ele o le tunu ma ele o tangata to tas Madila a fa la e sa ulima sulu e ka to wa ina fo nei se va te tainga o ele koko pele le kofe ia o ma fai lo na fai ya sa se fai se lisi wa e mana o mia se lisi fo nei e pui ai ale Madila ele atina ia ona fai ngofia foi la ia ona sanga i mel fala putonga e tau mafai atu ni au wala foi nei au inga tu se au so ani al malo foi nei ile i me fa le ia tilia ia fa ele lenga tulanga fa pena pe la tulanga na ile access foi nei pe le tano atwai ele ia ole a mafai foi na olo ia foi fa mo nga fa tata no fa tupe foi nei o tato na development bank ma commercial banks ia ma central bank ma tulang fa pena ina ia fa ngofia lo na ona mafai ona access ia tangata nei wala utongia ma fa maun ia ina o ia lato lisi ia malito mai ia mafuafuanga ia plans for in day e mafai ona pasi ele due diligence ia avelo ele fa mo ia ona tam fai lo le ngalu fa tasi ona tulang fa pena o fa mo la na le so ele se ngalu nga foi la ne fa mo se to tasi ele fa mo le malo ele fa mo foi na ole ele ngal malo e fa pena foi la le malo la fa to anga ma le pa ia la tunu ia pa na si la fia wa telefo ia le mamalo le tunu o tato o lava to mai fu fa le lenga ia wa ana na no foi nei ina o su lumana ia e isi wa lava le wa maua se le ni le e ma fa na maua no fo ia to isa mo ia e to ia tina ia ele o ainga matulanga fa pena ia se tulanga e pe ono ta o le lumana ia ole au ngai na ia ngā lulu fa tasi le tunu umar whainga malo. Ina ia atinae ia tātou fua i o whaere leanga fwoi nei. Ina ia mawale mea ngai te sau noa ai, o le sustainability. O le sustainability ele se mea whai to tasi, ele mea whai to tele le tunu. Ia o nā ngā ele o iluma pe o fufuanga ngā me wha moe moe. Alo, tā ua tele le tā taluanga le so wa ele o stama i ngā ruenga le mea lea. Le foi fa fonga bai le to tele o le tunu e lala I fa ai o la to ele pe o le dei ainga e tele ele e ma fai fo I ona ola ai ia ma mai lisi e fa mari nai ia le pui ngole ainga ma le la to fanu ia fa pena fo ie o le a fa tinu da wa lisi me na e mana o mia o masini te tele machinery e cultivate ai le land ma fa pena ona ta le va o matua na fo ia le shrubs la to te su ina ma ai po le ale to ai nga ele a nga ia le la au ma le la au ai e alu uma nei mea au te whaafteitanga loa ua whaatu se whala putonga whaapenei wa leva tele na te tau na iai nei mea leiti ola tātou te le ma whaia fiti ma isi atu motulea wa leva na whaata vale le lātou porokalame o export authorities mai le ala foi la na o tātou pe un tangata e fia pupu. Ai, e o mai isi tupulanga, ba isi rautunga a ngā tupulanga. Ba kua moku a ngāre mana o e toi whaile mea lea. Ai, ole pe ole effort nā lo whaia e fiti. Tau na tātou wa o, but o lea sau talitanunga,
e tele ni mea mai fiti e tauna o uina I tātou I whaingo nei atina e mamene o maketi. Whaftai. O nā wasa o no tō, no wasa vea. Pe o le pawale mena o successful ai fiti le talo. Wa commercialize la tō le tō ingo le talo. O le tō e wha moe moe fwoi ne le malosi, fwoi ne le oso. So, o le lumana ilna. Le fwoi wa matana o la maia tupulanga talavau o le atunu. Ia ua masani I metutia, ma le IT, le internet technology, foi nei foi nei le ngata I masini, ma le whatingo ingo ngaluenga. Ia, so se mea, o le fua o le tau, ma le le whatua foi nei le regulating o le teimi whenei fua la talata le teimi harvestai, ma le post-harvest, ia, wa ia metutia ma. O foi lai masini ma technology wa umana ia su ena ma masini wa ia o le ngana o le lumala ina na ai ele mfai ona tato tato nunga e fangitana pa wala o tato fanga ina o te ona esa no o heavy equipment foi nei fai ia wala nga lu tu lang fa pena ia mal fanga la technology wa o le pe o le vision la ia o le se whaatoanga foi po se lua se furu, po se lima se furu eka, po se lau eka. Ia, e te tauna inga e wala ngā lue, ia, e masini po le tractor foi nei. E alo ili whai whaatoanga mana o whenga lupe ngā se tō whape tō lima, wa le o toi mana o mia tō tele foi nei wa li miti foi le leipa ma tulanga pena. A la wha moe lai masini. O le ngā foi la o le whaala poptonga, la whaiana fufuanga. E tama fai foi nei central fai ia arrangement foi set up ia post harvest facilities pe amana o mia e la fai fa to anga la IT mitulanga fa pena e mafai ona fa ma popo le harvest process nga sa wal fa to anga ia tu is station foi nei a fai el coffee ia process el coffee a fai el coco process fermentation on a commercial basis wal o le anga inga iluma ia fa tau nei a fa to anga la popo ala to ia le anga fatia pe ia foi el mele ta titilo New Zealand Liela. Ma tu nu ia fa foi te vai tu nei ai sila tu la se feel foi nei o masini o le vision la na ita to pe el fa mo molna ai o le fa mo foi sa vela we are very mindful foi nei o one whaateleina ni whaonga ina o ngi vai la au fo nei Mariela. E si de la le tato focus I la au ia whamanuia tele tua ia Samoa. O la au ne o le koko, o le kofi, o le popo. O la au le lei tele la to resilience in bene o a wha matula o pena. Ma e ola ngō fia fo, le ola ele tato, le tau i si tu langa fo, popole e to ina. Ia pela tu langa na o le focus a lea ia ave le wha mua I la au lea I la fia le tunu le longa toina ma longa harvestinga ia mai mauti noa fo o lo te le marketi o lo manamia pe tu langa na ai le ta fia fo la ti isi ati nai isi ati na fo wa sila fa la poptonga e te le longa nga e le vanilla la wa matana fiololo I fo ale le production vanilla ia le mele te sau no le lau pele o la auna e te le mo fruits ese la wa matana ola le le atu no o tu langa fa pena ia o me umane once tati o le level nei o le fu mamao pe o mena le na sau no ai o le sa o tato o le fia pupu ia wa fo la alfi pupu wa le se plant fo ne o va tu lo tau sa o tu langa la le pe o le vaenga fo na sustainability o la tau ma fai so ani le fa la tonga I le fa to anga on a commercial basis ai fo la se taimi wa o fa le tonu ai e fa ngo fia ona na su e fo I po I se tangata po se fa la tonga continuing ina I awane ia waile se afu fuanga foi nei tangata matulanga fa pena alfa mo ia o le fuanga halu mamao ia fai pe le si I generations foi nei lumanai ia o te longa fai tino manei me salo
who knows, the next 100 years. Ele se mea la toi o ia lo mwhanga o toi, ia tunu fo i tau apu ma mea isi atunu. Ia o la ala ano no fai sa mua ma o se elo la tuta ma ainga. Ma lo fa tai ta ua tele o le si vaenga sa o fisiri au te lo fo o lo ia au tu ta penanga. O le tula fono fa va ma lo indigenous law i le branding ma le puipuia o tato Umberto Tino e pe ona iei o tato o loa nei mo le anga i luma pe aloa o la ina mea na tula i mai le ava e le i matua i le leo na le stalaina le tato ava sa au mai sa moa le nawai tau ia ai tele isi pie products na maua mai na extract mai le ava ai le i maua isi tato tupe na mea e mwhaina sa no inisio whaafita au leon tula i mai i mea ia tau le tula fon Whaftai se vea te weta wale tulanga pata ua lea o le sona tonu ana ia tato le ava e o isi la fia foi waleva na tato avena le ava i fafo a watuai le tato o le stala ia le ava foi le o se o loa foi le tradition se indigenous product e wola le situation foi le na le mele na tupu mai le trade park o foi le fai e Europa o tatu atu ne le stala le ava ia wale mfaini fa la woleva na fa nga ina le o le tulanga la na o la tau mafai foi le tato le fala putonga ia tau mafai foi ne nga lulu e mafala putonga le la langi i mela leo intellectual property rights foi ne o indigenous o tato o loa wa e tato o loa ele io tato ele io le onga foi ne le marketing o me foi ne o loa ia tau folo o tulanga fa pena tato handicrafts ma me fa pena ia ole tulanga taua tulanga na la e sil town sil to e pe no ta wol pepe ia sil foi o tato wanga o loa ai amata ia le pepe sa tatao na patent fo e tato le na o loa ia ai pe o le mena wa mua tato o lau faf ia ai muli ma fa tulanga le o sa no ai o me umala na e sire to ai ia ministries fo ne el malo wa le MC on na ia le WIPO le World Intellectual Properties Organization e tau mafaila nei na ia mafai ona le stala ia tato fua na o me tau mafa matulanga fa pena patino ia tato mo le anga iluma wai e foi market o mena me la itina ia pe ona sirvi foi ia o faingo fia uma mele le digital on marketing le way nei online e o faingo fia ona na no follow matua mai tuai e nei po feale no itua ia ma fa sino mai faingo o sanga kuka fa pitua foi nei po se olo ia o le marketing ala mana o mie nei tele o tangata foi lele mana o se me tau sami foi nei e songa storyline po tula va pena e fa tau ina ila le mena o fa le ave fa mo ile restara ina o tato o mena o me fa pitua ata mai fa pitua tula va pena ele si vai nga tau tele lo fiunga tanga loa a tonu wa tau tele le fatuino le fala tonga le nei ole a so soni i tatu fai fato anga bala un ngausi o loa ele toyo mai e talandoa e negotiate ia ni markets. This has been taken and lifted to a diplomatic level e talandoa mai i minister talandoa mai i a CEO i le leisi malo e malo si atu e a sota inga nei nai no le toe sawa si fai fato anga alu tausa ili se maketi e mai ia no lo sa no le tau sa lele ala o fionga serve sa lele melna pe o tu langa na wai e fai ngo fie tele ona le wa ia ole highest level le sota inga association o le diplomatic relationship le o lo me se la tunu le o lo e tato emphasis me fa pena fai ngo fie foi ona fitu na ia ni fa fitau li foi nei o le me foi nei o le border entry o tato o lo ma tu lang fa pena e o le me to no ana o la mata tu ia le pulenga
ia tilo ia sili toa ia ma fa tinoina po a wala fo nei ma fa e fo na fa le ngā luenga tato emphasis ma missions I fafo ile promoting ai o tato o loa mtulang fa pena o le sifo me pe ona ta o sa vea o isi me ta ua o lo o tira fo nei ia market o le lalolani o lo ia me ta o tariff barriers duty o tato o loa ia o le sina me o le asisi le toa ia le fa la bo tonga fa ngā lua fa ta si tato ma le Ministry of Foreign Affairs mtulang pena negotiating free trade agreements for nei wai ele te menei o tato o loa o ye te e tunule isa pani o sainga o kolea ia o atunu te tele na ia o foi la ia America ele le la America ele tele so na tute e tele na duty free tele o tato o loa ai o le ngala le o tato diplomatic ties yo o la tau life so tai mua ia ona fai na ma tato ngā lulue a wala le fa fo ia fa fitau le entry o tato lo ia tunu na fa fengo fie fo ia na au ina tu fa ole aso farreino le vai aso na sei ba vai atu nei the same ai mo se teimi mua ma o se le koti fo ile e le fe fatawa inga a free trade agreement i le vau New Zealand President Luxon lai o ia male Palestine o e fo yo intia $40 billion worth tangaloa ma tonu foi o I e ma foi ona fa nga tato diplomatic relationships nei in ia fai fo India tato free trade agreements manisia tunu ai mese la le anga I mai la le o intia I le Indo-Pacific region o a mai le loa koko po le koko loa o e lau fionga tanga loa wa lewa tele o na fai mai fo le vaenga leo. Whaftai, e nei sa unua tūlanga na e na wa e sa unua tōnu a le masalo o le au ngā fo leo whala buputonga leo le au fo ne o pūlenga o loa winatu I whafo. O la tō e tā pena inga I al whautuanga e ave I tātou pāle mia po a tātou minister. E whaingo fie e ona fe tō tai fo I lele malato counterparts ia tunu ia pe ila o le pāle mia o New Zealand male. Ai e mana mia la tā penanga ina ia wai atu la tātou pāle mia wa uma ona brief uma I mea te tau ona pe ila al mea nale o mana ia whalongo atu na wala o le tūlanga tonu ana, o e whisi ni al kokoloa, ia, o le tūlanga isa vea, o le marketi pe o na utaua, o le matuate le al marketi wha. Ia, e al tala matamuli na wa a tala tuloi Amerika po e Europa whisi ni mailoa. Ia, e fia lanka ko container fo ie ma whai na whatu. Ia e matamuli lo I sola tali e fo. Not enough supply. Ia, ai, o lo maua marketi fo I online ma tūlanga wha pe nai fua ili teimili nei, sapala I teimili nei. Ai pe o la utala na o whai atu pe na lo te moli mau atu. O le matua le se fisi o le koko atato, kako koko ma le kofe, ma le popo. E o fo le ava. Quality. E ese le quality. E le ma fai ese atu nu o le Pasifika. Le o moli mau atu. Le ova le tolu suta o sanga o fai e watu atato fua fai leanga. There is something peculiar. Ele ma le tau o Samoa. O whamanianga le ale atua, ma le tato ele. La tatitia mai tato ele leo. Pe o tu langa leo na ta inga le. So, o le tala le fo I lea wai, pe whaingo fia o na marketi tato o loi wafu. Pe a wai le sila fia mai marketi. O lo lava la wai le tau mawhaingo fo, increase le production ma supply. Ia pe, na ia whaasoa tu langa na. Ia, o le taimi nei sa vea, ia, e matamuli fo e whai atu. E whaingo fie, e whainkafo, en tato whai atu le tato pāle mia, fio atu e tala noa ia intia ma tunu na, wāre visiri mua intia. E fia la tato container already. Ia, visiri mai a whako, e whakari la se, ia wa. Pe ol tu langana. But that's the exciting thing about the export authority. Absolutely. Ngā wesa unoa tōnua le angol mene. Wa ole export authority po
o le lato galuega lenā le fagufagu le malo ma o le taʻitaʻi o le tatou oloa le te lē le maketi te lē le tatou intia po saiga po kolea po atunuu faapena ia na o foi le tatou malo fai le latou galuega faaaogā le diplomatic le arrangement nei e mauai opportunities nei o ale manui o le atunuu ma tatou olo ma faapena malo faafetaitele lava tagaloa tāua o le whaafongafonga mai o le atunuu a le ua e se e tonu o le teiteifono o le komiti le nei ma le whalapuputonga o loa e awina atu i whafu. E le awhiwsalau i watolu sau le re, awhiwsalau i wa limba, sa mātou ngā ruru ai, ma le whionga i a watu tu i a pete. A o bea o ia o se Trade Commissioner po o le Komisina fo o whātau inga nei, o le mea sa mātou ngā ruru, o le campaign, Buy Samoan Made Products with Passion. O mea umalawa ngā osi Samoa e o lava i le talo, ma isi tau mafa. E te nofo la ma whaatusatusa lo mafau fau. I ngā yo i ngā whai whaatoanga ma rau whai whai Samoa. Le talo leo o tātia mai nei lumo i, o le talo tonga, o le fiti ma Samoa. E lima sulsene hape val sulsene e taunga tā ai le kilo le talo Samoa. Ai o le a e whaatau wina. Ona o lea o le a e whaatau wina li la ngona o le alofa ma le mafau whau atu le whai whaatoanga i Samoa. Malona tinga ina ma le polong. Sau noa i le tāua fo i o lea fo i to inga tau mwhainga ina ia wha malosi au i o tātou tangata. Wa e le mafau whau le taunga tau le valsful sene le talo. Awa e mafau whau le lo matua la e sa wha i le umkuka ma la langa lana ato. E fu e i ai ia fatu o le koko o le la ave wha amanko. Te sau noa. Whaftai sa vea. Pei o le, nea wai sau noa tōnua le au tū lea. O le tasi neo me to tia. E whao ngā ina lava le paia ma le mamalu o le tatu tūlauna le paia ma le malu le tunu. Wa tātou wa our best ambassadors o tātou loa. O le mamalu o tātou tangata. Wai, le ngata o, they are the best people le o atu ma tāla i ala tō wō ma a inga i nuu mamau. Wow, o loa la tu si la fia. Na ola mai ai tulong. O le tulanga foi la le pai Samoa mei. Pea o le fi mana pai Samoa mei. Ia tato o le mamalu Samoa wow. Ele ia se si tangata pito sili na enthusiastic i lo Samoa. Fa amatala le faingo palu sami. Ia po le faingo le talo, o le saka ingo le talo tulanga va pena. Ele ya se tangata pito isilina le tulanga pe la le pena e sauno o le sifo ila nam ta fa yo ale o le pulenga ne o lo ina tu fa o la nga lu fo ne ta ma fa yo na promote le ngo Samoa ia na o lo ese ia la ina tu fa ia mo na we sauno inga le fionga ya va tu ia o le fo to e pale mai va tu terminate ia ola awa me sidi na ua la si la fia le vo va tu ile tau mo fainga fo ia tato fa la botonga male ia o le wala na a fc di le va tu po la tonu al me le ia ele ka ngata o la sa no ma fo o le lava sa o fa ile na pe tu langa la na tau fainga le tato fa la botonga pa lo fa te tele lava ila u fionga tanga loa va tu ia o pa ia mo malu a o wava ai atu i rau suafa mua o le tautai o le tuasifi. O whaiva e whai i ngā tai whale, o whaiva e whai le vātetea. Ma whaiva e whai tuabao. E se le tāua o leo tāta le roa ma tā whaaso au tāua sa ola mai mene i o whātoanga. Le fo la wa ngā i atu i rau to mai ma le anga waa ma and your passion o rau nau ta i ngā lofa i le atunuu mana mea sina ia pe foi fuo fai le leng e se le tāua ai o le tātalandoanga i le so a tonu foi ai se tai au se si malama e te to e fio mai pe fai atu ase tā sumi o i masina uma update ai i le awa tasi le vaenga na o so ni atu le foi ma tu lalo i le fionga i le te itai o le whatutua i le tua sa mu utasi se mea e mapu i ai le au whai whātoanga ma le au whaiwha ma le au osi o loa, ngā osi o loa, leo o whātulai mai.
o te tonu e te tonu fo iai o se mea ua lewa na te tau na whai i le tolu se fulu mon tupu tau sanga o tuna i atu. Sao no iai lau whionga tangalo. Whaftai. Ia peole manatu au tūl na o na fo e sau no tonu au tūlanga na wa lewa tele na tātou tau mawhaia le e tātou maketi ma o tūlanga i tunu nei whafu. Ia o na fo e sau no ele whionga ia la oli ma tūlanga whapena. Ia tele fo ia o tātou whaalinga o loe tuana. Ele ia se tai o Samoa ele mimita fo nei e tau mawhaia fu o tātou e leanga. Sa e whaia o lo whaalinga o loa. Mana tual vai taimi o sto ino choka. Ia. To ino fo tuila epa. Ia. Msala fo ina te mana tua vai ia la wofo o taimi o te fon. Ia. A o ma ola mala o li le wofionga. Wa tulona fo il fionga te fon. Ele misi a whaalinga o loa. Ele lua su tau sang. A fo ma o sa ma mempa ina ele fala putunga fo sa moa Association of Manufacturers and Exporters sa. E ola mātou aram ta fo i le su e marketi fafo ele tau mwhainga pēla tu langa na ia e le longa ale le a fo ine ele ia se si ele mana o fa moe sa o ye fo ele aso sa vea sa I was very pleased no ye il parliament ele aso na pasia tu la fo Ma dilo. ele ai ma se fai pule o mota fa tu yes io ma tu ai tal se pai o mai tu elua ele tato tu la fo ne ole examo export authority se tu langa lana a pe ole mena it sa no ai sa ole le it's about time wa melana le wa mana e fa tu la inga ole fa la putonga le ia pe ole wa for the first time le wa official fa nga paanga fa nga malo ia male ma au fa fa to anga mala o si o loa ma tanga te foi ma ka ta la tele Samoa ia wa ole ele se me na ma to la u polo o me u mal malu le tunu o loa fiu ma tala au fa ia ele ngata foi ia tato ambassadors ia pe no sao ole best ambassadors o loa Samoa fa o rato wa tanga o tanga na rato fa mo ia tato fa fuanga nei mo le wina tu o loi faf ia ma fa lo lava alo fa te tele lava mo le ta fa tale roanga le yaso Samoa le o fa funga mai ya wala ulau sa fo I favor to tai ma ua fa e fo I to sivi ia favor sa tof si ai le ali tai I le nei fo ia woli ta wala mai le fionga ia tanga loa Eddie Wilson o ia lava o le te fono fa la tong fo le nei ia talusia ma utotonu it's exciting times takalo if you look at the whole picture moving forward and having plans in place for a very long time oi ale fia mamita upu muri mai lau fionga tatau mavai ba fa lo va taisa vea pe one sa no it's exciting times all right ole mana yel mali el fa so male tilsila to ai fa so ale CCDS o le nei foi vai tau o le tele o tato alom whana wa lautongi e mao mai atunu I e fafo le RSE program ia o e mau ai foi lato to mai I foi nei whato anga mtulanga whapena o le wha moe le lumanai ma le a ngai luma pe o le tala no atu o le exciting ma wa sui le tato vai ia awana I toi tepa tau la ina le lua tolu 5 tau sanga o le la tato tepa tau la I le mea tupu I le si lua se lau tau sanga ma on tupu ina ia wai mai tu au ngā tupu langa ua iei se wha moe ia alua I pea il wha moe pe o le manatu au tūna ma le te talo fo ina al CCDS lana wha manuianga ia Samoa ina ia wha tau nuu wha moe wha taisa vea wha tai lava tu launga le pa ia malu ale ele se wha matalanga ia ona o tō whafunga mai il wha moe ia ele ia se si o mātou nei mo ia I Samoa ia e wha moe mai lava il pa ia lau tele le tunu I fafo wa o tō lava o ampasa ele tau mawhainga lea o le fo nei o le tau aveina o le ingo Samoa ia na o loa wina tu I fafo ia whaafitai mo lea wanoa
Ma na ia lo fa so so vea, fai ma fai ni ta su foi nei. E fai ma isi a kinga tunga po aru luma tato fa la po to. Wa fa mo na, e mo le tu fa tai mo lo wa no, lo fa le tua. Fa fu lo na a lo so fu, ia fa pe foi. Le ma malu le tu no o lo fa fu mai. Ia fa tai mo manuia le fiafi. Ja, ma lo fa tai sa lo fa lo. Ja, o fa fonga fo I le tu no. Ja, ma tapu I mai I le ta fa soa. Ja, o na o mo no fo ia tu fa pena fo I le anga le o le tu o you te ma foi va flima. Ja, banga nga e o le o nga I fo ma foi va o ta ura I le nei aso. Ja, anga le tu o pe ato e taliu le fainga malanga. Ta te feilo I pea.